N'icyubahiro gikomeye cyane kukuba mukomeje gukurikira Kigali Line, kandi birumvikana neza yuko mwana amaze gukora subscribe, birumvikana neza yuko ibyo mbategurira byose bibageraho mbere y'abandi. Ijwi umva kano kanya ni irya Rugamba. Tugiye kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu kano kanya bimaze guhindura isura. Ibiganiro biri kubavugirwa haba ku ruhande rw'igisirikari cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biratandukanye cyane rwose n'ibishize mu minsi yatambutse. Inzoga zishobora kuba ziri kunyobwa n'abasirikari ba M23 niba harimo abazibasha ndetse n'ababasha umwerera cyangwa se ababasha kwinywera amata nk'uko bigeze kugaragara mu minsi yashize. Bamwe mu nshuti zabo zabasuye n'utujerekani twuzuye amata nabo bari kubikora, na nyuma yuko intsinzi yemejwe kandi intsinzi ikomeye ku ruhande rwa M23, bikaba intsinzwi ikomeye ku gice cya FARDC cyangwa se ku basirikari ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guhangana hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangiye gusa nkaho byavuye mu maboko y'abasirikari. Guverinoma zombi bikaba byafashe igice kinini muri Rwanda. Ku mbuga nkoranyambaga urugamba naho rwatangiye kuhabera. Amashusho yakomeje gukwirakwira agaragaza uko abapolisi b'u Rwanda i Dubai rwose bari guhigika bagenzi babo bari kumwe mu myitozo. Barigaragaza neza rwose kubijyanye n'imyitozo yo kurasa ndetse n'indi myitozo ikakaye bari guhuriramo n'abapolisi bavuye imihanda yose. Bagaragaje yuko rwose ibintu bakora babizi kandi yuko ntawe bibahatira, ari ibintu bagiyemo babigize amahitamo. Mu gihe kandi ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amahanga yayamajije amaguru ngo bari gushaka abantu bashobora kwinjira ku butaka bwa Kongo, bityo ngo bakaba babafasha kuguhanga muri umutwe wa M23. Nawo wabagaragarije yuko ubarusha kurasa rwose ku rwego ruri hejuru, ariko kandi ngo ntabwo ari ibyo gusa. Abasirikari bari kuzenguruka hirya no hino mu mahanga batabaza, bababwira yuko babafasha kuza kwivuna umwanzi, bababwira yuko bazabafasha no gutsinda u Rwanda. Impamvu nakubwiraga yuko urugamba hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo bisa n'ibyatangiye kuva kuri aba basirikari bikigira mu biganza bya rubanda ku buryo bwagutse. Benshi bari kuvuga bati mu gihe u Rwanda ruri gukaza imyitozo mu buryo ubwo ari bwo bwose mu nguni izo arizo zose, abajenerali ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo bari kwizengurukira amahanga bababwira ati mwaje mukadutabara ko tumerewe nabi, kurwana kwacu ko biri gukomeza kugenda bitunanira. Nta muntu n'umwe naringamije gukomeretsa, ahubwo reka tunyarukire ku butaka bwa Kongo turebe uko byaba bigenze. Niki M23 ifashe kugira ngo abantu batuye muri Rushaki bose batangiye gukoma mu mashyi bavuga ati wenda noneho twaruhuka nituza kuhava turi bwikoze Dubai gato kuri uyu mucanga turebe biri kuhabera n'iby'igipolisi cy'u Rwanda cyaba kiri kuhakorera mu ruhando rw'amahanga. Ngaho nyemerera gato duhere ahangaha, turaza kuruhuka nyuma tuvuye mu mashyamba ya Kongo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 22 ni Gashyantare 2023, umutwe wa M23 wigaruye agace k'ingenzi cyane ni mu gace ka Mushaki nk'uko byemejwe na Majoro Wiringoma. Uyu ni umuvugizi w'umutwe wa gisirikari wa M23, umunyamakuru w'igitangazamakuru cya Bwiza wabashije kwambuka iyi misozi akinjira hafi neza mu matware y'igisirikare kiba kiri kurwana ku mpande zombi, aho aba yitegeye agace ka Sake, akaba abasha kureba mu mujyi wa Goma ndetse yakubura amaso akabasha kwitegeza no mu gace ka Kivu. Biravuga yuko habereye imirwano ikaze irenze iyabanje yose, mu gihe FARDC ivuga yuko yiteguraga gutsinda uyu mutwe kandi nta mishyikirano bazigira bagirana cyangwa yuko batazigera bicara ku meza y'ibiganiro ngo baganire n'ibi byihebe bamaze kwanzura yuko rwose atari abasirikari basanzwe, ahubwo ibingibi ari ibyihebe byakomeje kwigomeka no kubangamira ubutegetsi bwa Kongo. Abanyamakuru bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga yuko imirwano yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ndetse ituma abaturage batuye agace ka Sake bongera guhunga berekeza mu mujyi wa Goma ariwo murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se FARDC ngo zakomeje kurasa mu duce tugenzurwa n'umutwe wa M23. Ibingibi byakozwe mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zakingira zino nyeshyamba bababuze gufata agace ka Sake, ariko byanze byanananye rwose. Umunyamakuru Justin Kabumba nawe avuga yuko imirwano yabereye mu gace ka Mushaki ndetse n'ahitwa kuri antene mu rusisiro rwa Nenero. Ibibunda binini rwose ngo byumvikanaga birasa bakanyuzamo n'iza Kalashnikov na za AK47 nazo zikumvikana ziri gukora akazi kazo. Mu kirere hari uruvange rw'umuriro w'amasasu ari kuva ku mpande zombi. Zimwe mu mbuga zikoreshwa n'abari ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 nazo zimije iyi mirwano, zivuga yuko yatangiye mu gitondo isaha ya 11 aho ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abayifasha barimo FDLR, Mai Mai Nyatura, ACPRS, Pariko ndetse n'indi mitwe myinshi cyane itandukanye ijagata muri aya mashyamba ya Kongo, ndetse harimo n'abacanciro bagabye ibitero ahitwa Ruhonga hafi ya Nenero ndetse no mu duce twa Mushaki, Ruvunda ndetse n'ahitwa Kingi bahagabye ibitero bikomeye rwose
mu rwego rwo kugira ngo barebe niba basubiza uyu mutwe inyuma. Umutwe wa M23 uvuga yuko ushaka kugenzura agace ka Sake, niba byumva neza barashaka kukigarurira. M23 kandi yavuze yuko yafashe agace k'ubukerarugendo ka Mushaki na Kaluba, ahangaha ni muri teritwari ya Masisi. Gusa andi makuru avuga yuko ingabo za leta arizo zigenzura ako gace n'utundi duce tugiye dutandukanye, cyangwa se uduce twaba dukikije kano gace k'ubukerarugendo. Agace k'imisozi ya Mushaki na Nenero ni ahantu h'ingenzi ku rugamba, hari hejuru cyane y'agace gatuwe ka Sake, aho niho imirwano imaze iminsi ibera, hakaba ariyo nzira isigaye ishobora kwerekeza mu mujyi wa Goma. Mwarabyumvise yuko izindi nzira zose zamaze gufungwa, bityo ubuzima bukaba bukomeje kuba nabi hano mu mujyi wa Goma, cyangwa se umujyi ufatwa nka kapitale y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngaho nyemerera gato ubwo dusohotse amahoro muri aya mashyamba ya Kongo, dufate indege yacu tugende tuyurukirize i Dubai, turebe uko igipolisi cy'u Rwanda gihagaze, ndetse igipolisi cyagaragarije amahanga yose yuko gishoboye byinshi, yewe binatandukanye n'ibyo abantu baba bitekereza. Uranyemerera duhere ahangaha i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, hari kubera irushanwa ry'abapolisi bo mu mashami asanzwe Special Force kuva ku itariki ya 20 Gashyantare 2023. Ibihugu bitandukanye ku isi byohereje abapolisi muri irushanwa, harimo u Rwanda rwohereje amakipe abiri ya SWAT, Special Weapons and Tactics, Kenya, Libya, Afrika y'Epfo, Angola, Brazil, Chili, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, byose byohereje abakomando babyo hano ku mucanga wa Dubai. Rino rushanwa rero rikaba ryararanzwe n'ibyiciro nko kurasa ibipimo hifashishijwe imbunda zitandukanye, zirimo imbunda ya mudahusha n'iyi ngiyi izwi nka sniper, yewe ndetse hakiyongeraho n'aka kabunda ka masotera, aka gato kazwi nka pistoli, kandi hifashishijwe uburyo butandukanye nko kuryama, guhagarara ndetse no gusutama, mu rwego rwo kugira ngo bapime ubudahangarwa ndetse n'imikomerere y'imibiri y'abana bakomando baturuka mu bihugu bitandukanye. So kurasa gusa kuko harimo no kugendera ku mugozi, kurira urukuta ruzamuka n'urwego, kumena umuryango, gutwara inkomere ndetse no kwikorera ipine ry'ibiro 100, kandi ikipe ikaba isabwa gukora byose mu gihe gito, niko ihabwa amanota menshi cyane. Kuri uyu wa 22 Gashyantare 2023, ikipe ya polisi y'u Rwanda yitwaye neza muri rusange, kandi yaranzwe no kwihuta kudasanzwe ubwo yuriraga urukuta, no mu gihe kandi yamanukaga umugozi. Baje kugaragaza yuko abantu basore kuko abenshi bashobora kuba baraciye ku rutare rwa Bigogwe. Mu bipimo bigera kuri 32, iyi kipe yarashemwo ibipimo byose 29 byashyizwe hasi rwose mu kanya nk'ako guhumbya. Mbere yo kwerekeza mu cyiciro cyo guterura ipine, buri mupolisi wari ufite pistoli yari yahawe ibipimo 8, babiri babirashe byose, umwe arasa 7, uwa kane arasa 6. Muri ibi bipimo byose ikipe ya polisi y'u Rwanda yakoresheje iminota igera kuri 4 n'amasegonda 18 yonyine gusa, yarushije cyane iyayibanjije rwose, yayeretse igihandure ni GLT Sao Paulo Senior, iyi niyo muri Brazil, yakoresheje iminota igera ku 8 n'amasegonda 55. Ndagira ngo nongere nsubire haruguru gato, muri ibi byiciro byose ikipe ya polisi y'u Rwanda yakoreshejemwo iminota 4 n'amasegonda 18. Nidusubira hasi gato urasanga yayibanjirije ikipe yo muri Brazil yakoresheje iminota 8 n'amasegonda 55. Ikinyuranyo giteye ubwoba. Muri rusange amakipe y'i Dubai niyo ari kwitwara neza cyane kuva iri rushanwa ryatangira. Abagabo b'Abarabu n'abagaragaza yuko batoroshye. Amwe mu mafoto rero yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, bati mu gihe igipolisi cy'u Rwanda cyangwa se inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri gukaza umutekano n'imyitozo ku buryo mpuzamahanga, niko igisirikare cya Kongo kiri kuzenguruka amahanga babashaka abazaza kubafasha gutera ndetse no gutsinda u Rwanda. Bati mbese ibingibi bizashoboka? None se aya mahanga yo azemera gushyira ubuzima bwabo mu kaga yemera kuza kurasa ku barwanyi? Bagaragaje yuko ibintu by'urugamba atari ibintu bihiringamo cyangwa se bahatiriza rwose, ari ibintu biri mu maraso yabo. Ntabwo ndi buze gutinda, muranyemerera nsoreze ahangaha. Iyi yitwa Kigali Line, nge ndi buze kugaruka mu kanya.